Uba James Shiliang, MDC Barim Kamau Hati, ringkat kinong Kershan bat nong bud jong u minta kesngi kila lej ban pinya so eladi Shaka Party United Democratic Party chua ka jingpin kre ya ka election MDC ha ka jingalang ka belalong minta kesngi ha Shiliang umdo hari boy district. Ya uteu MDC Barim lapdiang burom sha ka yeng jong ka UDP da uba Tita Star Welchin Working President ke State UDP, Badairu UMDC ke Sora, but ex-CEM ke KHDC, hak jinga don lang uba Meryl Bond CEM Vice President ke UDP, Badairu UMLA ke Nongpo, ba Balajit Rani President ke UDP Ribhoy, Badairu UMDC ke Nongpo, ba Michael Karhunai Secretary ke UDP, Ribhoy lembat kiwe-kiwe ki nongkit kam, bat kinongyalam bahakmat jong ka party. Lingba katai ke jingnet pinya so jong uba James Shiliang Sha ka party UDP. Kinong yalam bat kinong kitkam ka party UDP na mau hati constituency. Kila ibit ru yu uba James Shiliang banong kumuk kertong ban aireng na ka party UDP. Hakani ke election MDC ban wan na mau hati constituency. Bat wat na kaliang ki he no yalam jong ka party. Kila kubur ba utei urang ba ulong shisha ubala ibit ban aireng ya ke election MDC na mau hati constituency. Hakabai ki kerteng jong ki kertong an sepin benasyan de kinong yalam ka party UDP hakajela. Ya kini kepor ngan pendeng kini kelama kum kadak jong kejing pedang kejungi na ka party UDP ya iba James Liang bat hakajo kepor ngan kerpat ikitu ki bawan lang bat i baro ibade ki nong kersan ki jong i kinong yalam ki jong i bapin soba banya yang lang bat hakajo kepor mas sendep ban pendeng ini lama hai na karpat ipi bapinuan sakmat kenang bagi ni girang ba jogi baro kin pedang ru ipi ki dekot bapura jong ka parti UDP mentarasni ya form de gilan Tengi syuk kapat nagaliang kejungi ke parti UDP jong ketika Mounty Circle. Yalah penkret tan kendiat kini kisas kedau kalong bangi dan pekat tanah buat sispak. Ya ke bakit. Ngatip dalam penmi kini perlok cungi nak press lat hai kubur tin sabun ki ban komen itu ki bre ki ban dan kam dan jam ki dan kam ki bun kam tang ban komen ban benyi ki nong yalam ban peniap niai ke jing sisya takadau pi ki samla nak kerpa di pi samla jong ni kathan pek ya ke jing sisya dalilin nginum yalam baklair nginum yalam baklair ngihak pan yalam hak lenti kepada dina takadau bagan ka parti UDP kejungi wala da kinong yalam ki mi ki rung ka parti kane ngong donbok bah kapor bangawan hani hapor badesol ya ka mau hati circle juga UDP ngidon bok bangilayo biang ya ka mau hati circle bat ila don bok lu bangiyo yo Pak James Liang kedem dai banga kurban banaga ni gasni ka mau hati circle kan KM dia pembelapan kan mau men ngilayo ikinong elam di bahasa ngai ladi ngane tu ipi ngaladoi ngalayui ya kalama jong sentia wat ngadak kana ngalali tak pustar ya kesni ya ke parti XP bat ngaladon rengkang akapor baseng ya ke UDP bat adu mentah ngane akan ke parti bang sultanat bah kini kesi ki perlok jonga na konsumsi ki ong kai ke bang internet ya ki kalong bakine haju bangal ong iki ngannom kala parti ngankut hakan ke parti
ka politics career ka jonga kadeha ka ni party. Kadon ka tim ka baong. Tang kita gibayay ni adu ka pagkod. Mo? Sa pagkod. Don't come ke jeng next kam. Tak ada mau iba James. La siya ang interest tong in penjob ya pi. Tapos hindi baliyay ni. jar at kendai kum WMDC yang ketu kepot gimana tin banong bagiladon kikam kibi ilale hi intip khamba mai intip khamba kabala penlong ya kiri orang ba aru pan poi pan sengap menit tang san 10 menit bagi yo pan syong hang neru kidan kiri orang ba kelawan ban keren ni ban kubli kiti ngasngap lor ni hindian-diat bagi keren hang tu kiong am biang iba filawan biang ida kermen me video wan biang iyo jing kermen giong ngotai fi ngasong ni teng yo sno te ngiyo men siblang hiro pleng gadon gajing kermen adin kamit ke bedung barabor kawan ke setiap ke bapana ki babun kiri orang ba kiong ba ka mensim UDP hapo mau hati ka don hadu mentah andre ka ba sonsi kalong bang kimio ya unong yalam ubabiang kata kali gajing keren jong kiri orang ba menni bat ngasong thu biang nomor kata bagi babon ki pai ba jong ka mau hati konstituensi kidang don ke mensim ban ai gajing kersan ya ke parti UDP bat ni kermen skam bagalang ba gajing wan jong iba James ibalalong teng unong mi khmat jong kani gadong bakat hain ubriu ubadan ke mensim ban syakri ubriu ubala syakri ro yapi kum ka mau hati konstituensi inla banlum banlang rengkat bat kinong tre jong ke parti UDP ke jongi nangne na po mau hati hakani ka party balay ba nga po siya kani ka party ngai i ngaru ngaladi ex MDC ngaladi MDC barem jong ka mau hati constituency ngai i hagar kom senchar hanti po district council hakapor baganang punya hakapor benalok CM iba titos buat hindi tang mga lesi mapiru pisaki kiai kikam kiba ile na kamta ka chat riu jongi i sapat sai kamba lesi na kamta kata namta ka jongi dede na marta kata haba ngai i kini kiai baro ki polisi trekam ngasmohon bangaru akwa banyadan no hakani ka party re gaji yang kedua jonga ban poi sekali ka kalanti ya jonga bani poi sekali ka party tolong lemba u presiden jong ka blok mau hati bakat tu kan ni kiri orang ba ki beli gitu hot jong ka ka blok mau hati ki wan bani keren banga ya kedua banga ha gaji ya neti ka jonga ha ka ba ha ka jitumu ka jonga bani ya kun yang ni MDC ha kani ka tem ka ban sawan dengan kedua ha kalanti ya ka jonga kia keren dalai keren ngarung ladon lupa kata kemensiam hakapa ngamut ngadon kata kejingtu lada kalong ngania tenrei om syam ladai bangayat barwei ngalai konsol bat kini ngalai mirjembut bat kini ki riurang ba ki long kemi ki babun ki lai mesim nga ki ong kalabha ba fidan ke parti namar kejingtu ka jonga hagani ke MDC ke bansawan kamut kejingbut jonga kamut banyakun hi na ke independent namar balai hagini ki por ngaladon ha PDF Dai mengaru belai don pentalang benseng ya PDF ringkat bat PNCM ringkat biba bantidor ilai don hantu ngalai kundru ya ke MLE hawarjar khatra na ke PDF hari to ki pai ba ka mau ti kyo inga nomor belai ba via kun ngini ke parti bangimpat syania hari brio mobiang pelat ka kam ba fila trei ki onginga ki kam ki ba fila trei mo pi ha jilong MDC jo pi kala pau sya kitar ba video brio batrei retang nak kadao ke parti baki kim syania. Jadi nomor tak kadao ngaru ngerem no hak election. Nomor balai bangay kun nak PDF pa ba kim patip. Kali ke parti ke bakumno kami kumno. Jadi nomor tak kadao ngampoy syanu hak jingile ke jonga. Dengan semua hadian kata ki pa ba ki wan hi ban plahanga ki ong balai ngi kram kersan fi nomor ke parti ngim itu itau. Ke parti ke panang syumi. Jadi nomor tak kadao ngang sarem hak election. Jadi hadir nantu apa yang ke MDC ngalak keluar jingbut nganine cai apa hadu ngai kun biang naka independence depan ba hatu oporu yo inga ba pingim itu itau sipang satu de nomor kada hak MDC ru ngaremno
Henry mentahan ni kentipat. Mami biang syakmat. Kajing mi syakmat jonga kalong namar balai. Bangani kun biang yakni ke MTC. Kajing mi syakmat jonga menta hangni kadi kasni ke saki banga ngadon menta pati ngilai don bentalang hagani parti UDP. Ngilalong ru kita khot hag bapura hagani ka parti UDP.